aing jam sakit teh can hudang. Alah deh kalau tore. Tuh anak aing jam sakit can hudang Ceng, gerang urang ceng. Gerang ngalah cukut. Si Bella biasanya sok ngalewat ke warung. Ceng ngalewat deh ya. Si anak aing ceng udang deh ya. Ceng gerang udang seberang ceng. Mara ke kebon. Dia acak-acakan amat ya. Panas amat ya. Istirahat dulu. Aduh si Aceng can udang di jam sakieu. Ceng urang ceng. Si Bella mana ya hang garang gosip ya. Si Bella hang nanya nu kamari teh tuh lelaki ganteng saya tanya. Si Bella. Kuy. Bella. Si Bella yang nak nanya nu kamari teh saya tanya. Arek ka mana Bel? Bukan ke warung. Ke warung. Heeh. Ayo nanya. Aya nu kamari teh geus saya tadi aya laki ganteng teh sa. Oh, tukang kredit eta mah. Uang kredit. Heeh. Ada nggak utangna? Utang. Yang dibayar. Can. Aja tak, amun kadiri supir hari ya tak amun kadiri. Sore. Oh sore kadiri ya. Ya keundang mak, aing bogoh sih teh. Kasetnya. Oh, kasep aing ya. Sebenarnya aing bogoh ya kaseta. Dia mah tuh ulah pan aing janda meureun dia mah perawan tua telaku aing pantas menjadi sia tah. Gede lah gede ya Siti. Kadang dia Bella so cantik. Emang yang cantik. So cantik. Siti ya anak dia kemana ke rumah ngikuin. Eta si eta anak aing teh tadi can udang-udang. Poin di koran bae ge ceng cungcang ceng tadi udang-udang lieur paneng mah. Banjur ya bukan anak hiji-hiji lah bener. Atulah yang dasar hiji lah dia mana kayak juga bisa kabur berarti yang dasar di sengsara salah kita boga. Siti ada inget ini bukan nanti boy. Kayak daor dia mah Bella. Pan anak aing meletikan deh. Atuh dasar naga aing oge. Ulah dia mah anak aing makan berondong kene. Eta mah ge berondong. Oh, mantul mantap betul. Berlain dia mantul supaya aya bae. Mana dia can udang dia mah. Si aceng aing nage. Beran. Kesakeun dia mana eta. Kalau laki ganteng beja naik. Keng kan dia ulin. Iya emang Bella. Masa anak aing sudang tak. Kasih banget teh Aceh gimana. Kalau aing Bella bisa kegereman di cang kerja yang antar ceng. Gereman kali itu. Ulah ngintip. Tenang malah Siti ya mah. Ulah ngintip si berondong oke. Ceng gereman dina. Gereman Bella aing mah resep pada laki ganteng anu kamari teh Bella. Karuhan dia tah mah aing resep teh kedengeran. Ulah dia mah panjang peran tua. Ulah ngintip pada anak aing. Ti anak dia keur kitu mah kasepnya resep ranjang mah. Sok ieu teh aya elemenan teh kuri mah. Aing nyawa teh orok burungna ge teh Siti anak dia ke kamari. Kan dia orang elemen dia mah so tau teh elemen belang di elemen emen meureun dia. Main ke mana dia Siti? Nah, ceng geran ceng mandina ceng. Aceng graulin ya jeung Bella. Aduh so cantik Bella ulah ngajakan ulin anak aing mah teu pantes jeung Bella. Apaskeun barang Siti jange. Ieu kawin-kawin aing. Dia parawan teh teu laku. Aing jeung tukang kredit Anjir dia maju aing ke. Aja aing dia mah gantian. Jam jeung nu ieu teh di jalan teh teranjang saha eta. Lu aing eta mah medan bener eta. Bang kari Siti ngalagan. Siti anak yang belamat mandina. Udah katanya tahu soalnya sore mah. Aing ya aceng keur mau gantangan ya mandi mah. Kadang Bella ulah sok di alaman bae. Ceng. Mah ka sore ulin urang. Aing mama apek. Oh iya dia mah HP telok mandi. Pada aceng mau kitu ka Bella. Saya ceng geran ceng. Pakai baju geran mah.
Aduh kesel-kesel tingnya. Eta bela. Alir ya. Terus itu tukang kredit tuh Siti. Woi, kuy. Woi. Ada naon, Bu? Kare. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, teh bala pas be dipanggil di dia. Tadi nama ber kerompok. Aja enak. Atuh tahu aya tawuran teh kan. Tega 200 buku mah. Ah, Udah jaga isin, gue utang kredit, belum jaga teng kantong dia. Padahal gue tetap mata maya. atuh boga mah duit eta Siti. Dia mah sesek naik, dia baru pakai duit aing lah talangannya. Ah, kira boga mah. Nah, sedikit bayar dia. Ah, Jangan karena ya dia kadang-kadang terbayar aku dia, nggak utang dia terbayar belum, isin naik. alah na perawan kolot. Ya, Hayu burungnya bunya, mama cantik. Abdi Badewi. Tuh itu dia tadi lelaki ganteng kain model cantik cina dia ada kain. ganeng ya Siti sok centilan. Buka ini nage. Kain nun dia tengah ada itu tadi ku kain Kain. cina ge cantik Masa kain. nah cebong teh Siti geus bukan laki joge. Apa dia kaku hari telah laku bela. Ayo hai enggak boleh salah anu ganteng deh. Lewat. Dia merasa cantik ya jadi jelema aya nu kain mah ditolak urusan tak awak pas leutik hidung deh. Nih tengah rasa Siti kan awak dia tampil Siti kebo. Yang penting mereka melaku kawin Karena sekarang yang dia. bodak aing nek baikin Siti ya. Mereka mah dia. Balik. Banget dia mah bela nyusulan lelaki ganteng dia nyawain ke dia melicik. Kumain bah, yuk pipain. Gua teh secantik. Oh Sitinya yang ngegeran nih. Wah dia tertempel yang gede. Iya, ternyata buat dia bela. Anjir. Belanya aya. Ayo ceng. Ber rumah di dieu. Ayo tadi karek beres mandi. Ayo di muka aya. Ayo. Orang dari itu. Oh, ini abi kadinya. Ah, Ber. Di mana Ber? Lo Ber. Aing dia woi. Hei, aing dia. Kan dia ku aing. Aya naon? Ya yuk, antar aing. Moal enak dia mah. Iya dia masa si Guntet rese ka aing ya. Wah, ngerebut mantan aing dia mah. Ayo bantuan aing. Geus hayu urang gibeng. Ayo. lah dari mah jojolan arek garlut teh garlut. Di sabatan ku yang hiji enggak ada yang enak gelut di dari ya. Tapi mulai lu ceng mulai lu dia. Tuh mah nek main kaneker biasa. Wah tadi yang kadang ku yang garlut cenah ge. Tuh teu tanya ka si Dober. Oh nya main kanekernya. Ah, main kaneker. Kaneker mah ieu mah. Jeung si Guntet main kaneker biasa. Ulah bener baiknya. Yo, sieun mantan aing nu resek Si mantan. klub aing. cau. Alah. Ya, pan kumana dia ngaresekan mantan aing? Aduh tekanan dia mah. Pusat mah hayang kaing deui. Iya, mau lah gitu. Lawan Mer. Lawan dia kaing. Ayo nona teh budak, nona teh ayo garut teh budak. Hai dari ya ulah gelut bae. Dibanding gelut teh mah dari nya hayang mesti dikin aing derenya. Ih dia nyecentil deui, GR di dia. Sana masih nikeun dia, poe masih nikeun mantan. Oh iya. Oh sebenarnya dari ngabutkeun aing. Uyo. Eh ngajan bae ngarebutkeun dia endung, dung euy. Bodo amat, kira-kira nih mah. Udah balik. Aing dasar. Udah balik. Oh aya neng gelis ya serangan baik. Tangkeun lah. Nanti ini, jangan neng.
Neng Tini, boleh gak aku numpang duduk Udin yang kasep jagat raya teh? Alah, dia Udin biasa naik diuk bae, teu kudu bebeja. Atau biasa ba, neng geus-geus menjurus kak. Alah, gandeng dia Udin geus geura diuk ka dia, enek diuk mah. Atau nun neng geusnya. Aya Udin ka mana kitu sakitu panasna leulempangan. Dasar hideung ke tambah hideung. Neng nanti kada sakia ganteng na kadong genji. Aduh, Udin bisa bae, genji genjer meureun. Kek dari ulah pasti ya. Ini nang sini manjangan. Aduh lu dari ya. Anjir, si Udin boy. Jangan tuh lah yang si Tini. Jangan yuk, jangan mau enak jangan. Pak, jangan ruain bae dia. Naon dia ejot datang-datang ka Bogo. Non diajak datang dia kaboko di nonton kada nanti isinya kana buk aing. Gane aing dia hileud nangkah ngilun bae urusan kolot. Main dia mah. Aduh, naon neng poh gitu Kak, panah meureun pujan hati neng teu beul ge. Gandeng aing dia ejot. Dia ajot metu kudaekeun si Tini ka dia, buku daekeun daekeun ka aing. Nyenengnya. Tini, boleh gak cium Tini? Sok gagabah dia kuntet kayang bebek paing. Cium mentah sendal lain. Gandeng aing kuntet. Dia cium kan yang Tini, mending cium tatarang aing. Ai kitu. Geus dak. Tara banget pas-pasan, mintanya bae kasih Tini. Milih si Tini, milih si Udin, milih si kuntet, milih si Ejot. Milih sa dia. Tini. Aya topas. Topan. Neng buta mata gitu. Bawa kasih buntelan puak. Bating awak sedek gitu ge. Kasih pena aing neng tah. Anjir, dia ngomong gagabah. Tengah rasa hulu dong daugan ge dibelah dia poe. Eta dia moal neurak bedogna ge. Peupeuskeun hulu aing bedogna ge. Biasa Tini orang lempang ka laut. Ulin. Ayo pan. Astagfirullah, kabeh paringsan gara-gara si Tini doang. Tarakit katro. Kan 7 kamera action. Atau biasa ba neng geus-geus ka. Cut. Mulai. Ngeblur. Kirin. Ngeblur. Action. Ngomongna. Urusan tawa, kasar leutik hidung deui. Cukup main beda membela terkerong trok ngerasa beda. Kok bela sih? Oh. Sekian 7 action. Ai kitu neng sakitu kasepna. Bela. Terus. Kamera action. Tini. 2 kali. Udah. Action. Nanti kadang neng aduh aing kali tenan. Neng, nanti ada gitu asa ki ganteng dong Genji. Gitu. Sekali aing Oke, siap. Rokok. Kan tadi lu nggak pegang rokok, Din. Kamera rolling. Gane aing dah hileud nangka hamilun. Iya gitu bagus.